la upakela ama-RP lapha sepakela useditshi inyama ngale uthi asesiza lapha mina ngivule imbiza ukuthi umdalwane ubuye senzani emphakuleni RP lokho ukuthi kimi ndiwani ukuvula poto into ngambuzo ukuthi ndinani ukuvula poto ndinonze indlovu ka kwakuthi ndakusunga indaba kwathi ukayisira amasoja apha muti shonga ura base resere ushati kude hathi awumkana yesayizami ndecela ukuthi ngaba mntaka kwathi mdala ndathi ndakusunga dijira abandijira ngadla ngabotsho emoyeni yethu kwengani wami soloze emoyeni ngakithi kuyamangaza uze imphosa mfele emanzini into yankhona ngathi ngitshela ngamanzi uthatha ukuthi nganitse joko uzambezi wangamkhosi director so ngamkhosi director vele uyaphumela le so sasiqala silandela imfula uthi siphambili ke sibona usuhambe some distance sungena ukuzofika center le phandi center vele babele power kwakhona selumncenga mbijana ukuthi le crossela epointini manje ngathi kona apho ngakabe le experience kwakuzo cross abantu okulabantu abalimeleyo bavela le ekhaya and sekubuyela ukuthi sesifuze siyathatha abantu sasingo 3 kudinje ele 16 ano ele 18 emathatha lama senior umnyango amayamba kumbholo umunyabona ngoleft wing platoon commander lo umnyango wasikahle lami singo 3 sithatha sifuze ukuthi cross current lana isengale ku rotation site amazaya lo uhamba lathi la lapho sifuna ukuthi yakwana awudinje lathi lavula yazi ngafika kwamanye ama-island engazange mphinde ngwabone kodwa labana amasenior ayikwazi nje wathi lapha lo ngifula ama-Silo Scout ukuthi enze bekwazi ukuthi ngifula ama-Silo Scout ngawubona sesiphumile right sithe along to siloko sihambala lamanzi vele siloko sithi siyazama ukuthi sichama break ukuthi sikhulazele ngalibuyayo sokuyalo ukudinje ukuthi phela kuyalibuyele sokulandela ukufula futhi sasiya endaweni ayisithi sadibana lento emanzini into le yaze igijima njengelokuzeni njebot kodwa ingadumi ilento ezi3 so ngani 3 barrel yaseQ yaphambana lapha phambana lamanzi but one high speed hamba njengeni bazinhlanzi ukuthi ngathi ingweja hayi ngakazibona kwazi ukuthi kumbe inxayo ngathi sike bayichiya I don't know okwenzakala kwento khona ngabe mbuza amajita la osinyela abantu hey kuyini lokho wena awukwazi ukuthi uzambeze lento zakhe bentula lokwesahamba ngapho kwaphuma semuntu futhi front khona lapho siyakhona siza kithi into lena yabuya akula umuntu odubulayo sathula sathi siyokwinto lokho ubuya edinjini lento kuvuka kulibamba so ngaphansi bamba sihlala phezulu kwakho kodwa into engayibonayo ngabona ukuthi into lena ngayisithi isibhamu zazizimpande sesihlahla ezingo3 so ukuthi kwayikhanya ngani impande zesihlahla ekhunjini ngoba kokungabo August yani kwakuyisikhathi sabo sokuthi utshani buchile ngabona utshani bokhumbi bomfula ukuthi into lokho okusenza so kade kwinto lokho kwesichaphisa ngoba kusiphushela ngoba lapho sasifuna ukuya khona ngoba kucila sokuba sasiroba nje abantu sithe siyaphutsha sokusela bona kuba 10 meters ngoba kuzothutsha hayi lapho vele kahle ayiqa le ntambo ngabe ngigqumukele emazini lakhe vele ngwelanga endaweni lokho seyithona ngabe ngibadosa labantu kodwa kona yazi ngazwa ngiqhuqa amathulu ukuthi lapha ukuthi lana into lo uma yayimbuza abantu akula muntu yake ngichasela ukuthi kwakuyini lokho sebesisuka lapha sebesithola idinjile elithola 18 inzima but singalikhipha umoya kulomfula phambili uMasilo Scout lamajita ayikwazi sabe silithola lalo sabe sifika lapha emfuleni uMasilo Scout silimaunda sikrosa sifika ngale kwakhona sichidinje siyangale silanda amajita ayikwazi ukukhatshana kwenxa 5 kilometers sa ebusuku sokrosa sifika ngale bese voltage hey ngobani sesithi sithethe amanzi hey ochomba bavuka bethatha mayike betbasikwaza amabhayine sadiyazikwaza thina bese sithethe umfula bathi sivele ikanyemba vele iseduzana athi aMasilo Scout bese sithengisa ikanyemba zathi hayi asithengisa idinje likhona ngale sichiye ngale ukomanda wona amajita la vele uhlanye etafula sikwazi wasitazempeni belandela siyakhona esebetshenzisa idinje sa crosser phakathi komhlambe wenyathi abona zazi ngaba 1000 inyathelo za fika chama ichengo lokwezeni
imagazine so kwa nyathi ngapha ezinye ngapha service cross so sithatha idenjilana sibuya sicrossa back. So wena uhlala khona phana ema-area phana until sisifine? Hayi kanti mina phana mina sema-ereni okhomanda wemi bayebehambile phambili wabona amabhigi la wakolokisa wayengulefuteni omplatin commander mla sebefuna i-reinforcement phambili yani babe berequesta labana abantu ngathi bayebekwazi ukuthi asilimala kathi berequesta labana abasefuleni omunye lomunye sefunwa yi-unit yakhe sebesizothathwa futhi emfuleni lapha siyapromota sangena ke sesiyiplatoon sabe singena before khonapho siza-crossa sithe sesendleleni sesithule lathi immigration ukuthi manje sikhathi sesiyacrossa sidlala amadoda lana athunywele ukuthi ezosithatha sithola kwenye indawo mane from Nkume to Zambezi kwakuyi-20 kilometers ibase to emfuleni so kwakulama lapho esasifika khona sipheke ngoba imfula kwezembeko ukufula wa-through sibe sithola mani kule hwahwa yabona idanga elikhulu inyamazana abaninele singabikwazi lathi sifike lathi sipheke ukwehle phela silandele kanti amadoda lana atshaya isilwane nalezi siwalandele angazi kumbe lesiyemfuleni laphana bacrossa le futa lesilwane kumbe bacrossa le nyama yesilwane ukuthi imvubu ukuthi ufika vela kusanke kubasho best dingi kwakuyi okwimvubu vele ungangena 10 meters emanzini vele kwakwesabe kuyakulanda catch jayipa ibhotile ukuze lidingi kuqethula omunye wafa abanye baphuma mase sesidibana labo labana abantu asabazi abalambhobho impompi siwele emanzini sebese anywa kutsha thina sizocapha khonapho lapho okutshaye khona abanye sitazifika zabezeza something angena the first group sabe singena sichapha phesheya ngale siya Espolilo sahamba first day there was no problem second day lapho sathi sipheka khona kwabuyisipota kodwa sathola vele ngapha kungabo 3 sifike singanje pheka kwapha isipota la sathi kutu sathi ngwe sadlula khonapho vele singaka indawo kathi isipota sisibonile vele ama-helicopter abuya vele sebhizi sesidinga sebesithi cover sithe sithi cover kwaduka ingwakwa phambili kumbe bayebedubula thina kodwa kumuntu ongani wetshaya i-machine gun kodwa engani i-brand gun dubula kodwa sesizwa sidlula phezulu thina sithola sesifuleni ukuthi abanye bacatsha ngapho kwesifula sengwaba bini thola sicatshile phela sesivuka phela bajida ngathi vele laba kwakulabo senior bahle bathi madoda lapha indlela vele ayiyenzile labo senior bayazile eHurungwe babethi change position slow platoon command le gang babesithi bona bayahamba bayakhonana kodwa bajinga besiyaphenduka babuya basilandela basosithola so sithe sihamba ke manje sokuye eHurungwe manje saye Espolilo sathi sizasukele eHurungwe ke sesithi sesendleleni kwakuthi arrest kwakuthi abafuna ukuyasingela mina bengiphuma la bayasingela bona siyasearcha phambili vele kufanele ukuthi patrol usearcha sapha ngizongokho phansi lapha ku-depression bembona amadoba ayi-3 zakhe ngabe mfika shawana elitoni vele sahlala singonyama nade vele i-sniping ayesengifundisile ukuthela vele kasenginkinga shaya idube kalakade omduda khaza besihlinza sithola inyama maye mina bona ngafaka isiteki sabasinenge feedback yami iqhamuka vele uzohanjwa ngempela ngabo 9-10 isithombe besifika sidlula vele ngangithembile ngabe ngihlala ngibheke emuva thunga nezungulo kandazi thunga thatha ingwakho balandela awona ahamba sithi 3 kilometers abathola behleli azake besukume waqala bamba lami ngaphola sosuka ke sesikontinue sashaya ke safika kwiscapment kwiscapment hey abona sadonsa 5 days part kwiscapment ukuthi vele izembescapment ngathi izintaba vele zebele kwaze silandela indlela sendlovu up to sesiyathutsha indlela le sesiyathutsha iscapment vele sesiyathutsha khona eHurungwe sesiyathutsha kwaChundu but singakafiki sazoholdiswa amajita ayi-operator khonale from back na bathola mina lo labanye emuva kwana hodile ngoba handle na sebesibatshela ukuthi asingobani so babuya bathi ye majita sikhulumisana abanye bangabethi sathi abanye baphambili ucommander labo basephambili ngale siyalabo bayethi madoda bele khona vele kuyalahla amakhiwa asichayile abanye bafile so bona babesengwaba benengwabeni kwakusekucatsheli le babephumile bangena egame
that is sokuthi asibuyele siyenzani secatsha kodwa uMabhunu ayaziwa lapha khona entabeni uthi lapha zathi sesiphumule kahle kahle sibalande ngapha seseqedelana lawo khonapho sesichibilika sibona impofu mina labanye siyakhona ngale impofini funeka inyama lapha idubo seliphelile fika impofu manje impofu zeziningi sithubula but impesa dilimazi impofu azange zife trekking landela nomfana wethu ngibhaca landela sithatha esilandela impofu landela igazi bese sifana lethe nasinyathi singuthunga bese ngaphakathi nasiyana mbembona mduna hayi nguthu abe ndala yena umila ngifika ndala kwapha ema kwapha phela ubona ukuthi uchayile kungakazi umsindo ngapha for sport movement ngale walibona luthi ngathi ngishayile luthi gijima lusubuya sulu befika lusima kwindawo futhi phinda Mr. Let's go advance fanele manje wayithole isimlovo yakhe esikhayilise phezulu athi wena yathi zakwenzela okunye ubamba kahle wabe bamba so advance ngathi sikhwele intaba suke esifuleni sasuka ku island lana ngale suka kuyintaba siya kuyintaba kodwa kulo isifula so nyathi sipheche yasesiya entabeni lapha sithi siyathutsha so sithola inyankhwela inyathi isibhekile ithe isibona instead ukuthi baleke nyathi yabiphosa umsila phezulu yathi yabisiza hayi khona hayi ngavela kulamntoko odubula sathi asagijima sisiyale lapha sivele khona sagijima sathi yona abona yazwala wathi umnuko wethu esibheke ngawe yasithi kudu ithi hathi sifika sama okuyihlahla konkhona kungaka sokwehorongwe akula ihlahla ezinkulu sifika sibambo ihlahla sebreaker sathi dada yiyo lena unazathi hayi asibuyela sebesibuyela manje lapha sifika lapha inyathi biqalisa ukuphonga leli phansi thela uhlamvu lezana izithombe ngale sesibiza yo siyekela advancanga ukuthi seyibolote ke yini fika bese lidubulana hayi lona mfana ubhacibethe usembe dubula inyathi libulele yena babesithi right from here amagoja mangakhe babethi 5 kanti commander lwana ubalile ukuthi 5 magoja besithi 1 2 3 4 kolesi 4 befike behlala phansi bathi bafana ke lekhayele inyatheni akele inyatheni hey thatha sokuveza sihambe siyakhuluma iqiniso ukuthi inyathi sibili yiyo ngale bana sidubula sayichilele njalo kanti inyathi bamba ngizothi ngolithunula inyathi sethola solifile babiza hey planeni mani magwala sifika phana salala sihlezi yathilana ngoba sayidla 3 days suka lapha manje sesibopha qondo lapha entabeni sisuka enyathini lapha hanyama sasesidle sasadakwe inkosi njengamachalo inkunzi sayidla amala yenye sachiya vele sadla amaqeza vele vele kube urungakala liberated zone sasuka sesetabeni sithe sifika sokuchaya ibeef mina number 3 from last abantu laba beseqa abanye besiyangapha benithola inkala wathe enkonzini yenhlathu ekhangele west ilele somnange eqanga labantu abayi2 from bebheke kwesinasenyoko bayikhangela so akula umuntu ayidubulana bayishiya la vele senkwazi lapha zimbona ihlathi intabeni akula lutho sibeke entabeni vele sithola bagabha babhefa babelo ngabakho sabezingele epofeni singele epofeni lapha nawa besitshela ukuthi hayi bahambile kwathini sithoyinana ke lapho ngafika ngajoyinana ke lamadoda la eHorongwe they were well armed and vele mostly mbona ngana ngamaregular la they were good fighters and they were heavily armed awukuthi kwangwasolisi njalo hayi bezaze ngayisabile ukuthi akathola uthintitha ogana labo lobhengula lo memkhana lo ube ipholisa lepower lapha enketha wethomba nawo usuthi nzemkhohle wesivendeni abayibe banenge manje laphana thina nje sasulaphana sasihlangene lamanye amasenior esabuya labo sibelela leZambia lo umngane uMsmechi wayevele operate eGogwe sesiplana manje sihloko sihamba lamajida vele siphekisa lapho sezenjani kwena kwabizela ukuthi kule ambush amabhunu kabo abuya velela la kodwa asafika ngale ku ambush area aphela kwala uSmechi wabese ukuthi kusesiyenga eGogwe athi eGogwe kunjani sharp akula msindo vele sokuyimi sokuyiSmechi yimi
lokho lo umnyoto wentombane zawutshela igama lakhe ngale Duze lo Duze simeche bese recruiter ave umsenior yombe hey moro umbe ambitions akwazi kahle recruiter hey siya sedala ke khona lezi asizitshele sihamba lazo seziphuma seziwena sala singazelungisa ingubo esibese David suka pochundu ngale sangena emfuthi east ebusuku sesifika saqoqoda kumwe umdala wavuka umdala noyiphatha support asekhuluma la umdala wasitshela ukuthi hey baphanda babulela emakhorela kumbe ukuthi ngobani sitshela lamagama ukuthi babulela bani sathi umdala wasiphekela sadla savuka futhi senza thina lapha sesingabantu esiya eGogwe njalo sesikwazi ukuthi kufuze nje cross abantu senyathi lo matching uyakwazi sabe sithi futhi sidle rabini sithe sizabona sesiwomfuthi west izidlalisina so sithe komunye umuso sabona amakhore iphuma sibala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sacabanga ukuthi baphelile sithe siyangena ngoba ngibona umuntu ewindini sithi mpheo le combatant labona la always there is madoda yebo kade umzipra yebo how ngoba nazi simtshela sithe kwaphela nendoda lephuma egijima siyatshela abantu ke ngabo percent ukuthi yezembona amajida ngale angibona kahle kumba besilo scout kumbe kuyini sabe sithunyela uyouth ukuthi kazosipisa sabe simtshela ukuthi wena abe batshela ukuthi siyabuya but ubabemphenduza futhi very quickly ukuthi ubatshela ukuthi now sesibuya lapha beyala sayo siyabuya ndodalana sibabe sibuza hey manje lapha manje lihamba njani ngobani sebesikhuluma lihamba njani athi nasilahlekele labo habaretani ngale wathi besiqambamanga senzengile wekhaya waratani yebo yaba besiprove ukuthi yabo siqalisa ukooperate labo until ceasefire so ceasefire noqonda ePapa eRikomichi uhlezi isikhathi singanani eRikomichi ngahlala sibili isibini angahlala from singena mase ngabona ngena mhla ka4 December up to ilizwe lithathu so then so we integration lapho ngqonda ngaya eRusape okay ngabo under 3-4 battalion ngifike eRusape ngifike ngo81 ngicabanga ukuthi ngabo March ngifika eRusape lapha thina sasihlala ematendeni 32 kwaku opposite 34 32 sonke under 3 brigade so kwasesithi ngoDecember ka 1981 i31 yayisebhishnaf bayenza umsindo ngazi ukuthi babangani khona lapha ba disband behlupa bachithiswa befaka ku different thina sa pronyothwa nje ukuthi asile discipline sa pronyothwa sabayi 31 sabayi first battalion okwenza saphuza uya eMozambique okuhanjiswa la amanye ama unit thina sichiwa lapha wathi nase first battalion lathi kwazoba lo msindo ke lwana ngutshele khona ukuthi amadoda abanduke emtare ngale abeqonda southwards eqonda eBitchnav bazwakala ukuthi babuya kithi khona sazama ukuthi siba ambushes badinga amantabeni but until abana bazodubula umimsocha around kithi khona pa 1 kilometer away sabadinga sabaswela so bathatha imota yabachiya kuDevuli kumbe uDevuli river around kwena bachiya bephochele emoteni babe cross so kwase kusiba lokucabangelana ukuthi amadoda lana nje zingabanjwa ukuthi uthi kube lama collaborator masipra bekhulumisana labo babebanika information ukuthi amasotsha nga base bebamba wana indoda oyitwa ngubrigadier laleli gama lakhe angikwazi ukuthi wayevela ngapha kodwa wayevela khona lapha emathebeni base sithi kubrigadier lwana wena brigadier ngo ophama ubalekisa ama distant jodlawe njani distant brigadier wathi ayimbalekisa ama distant bathulele nga wathi ndlele nga wayikhonjiwe kona le koyelana inkomponi wathi ndlele emfasini koyelana babesithi wathi singabuza bathi ngabuza umfasi babuza umfasi lapha sesizwe story sangikhona ngazi umbeqiniso ngoba isoqiniso babebuza umfasi wathi waqala wathi awulele endlini basithi wena sibambe distant wena uyalivikela siyabulela wena mfazi wabesithi anakurara kumba lapho kwahle kwajika yonke into ubrigadier ngabona sesonta sesiba imentarogate lapha vele kwakulamasa wona lapha laba int
wabe siyangena emotweni kwakule AK vele imoto zamalindi vele AK khona phi full charge ngoba vele uhamba la up and down target ufike yena ngoke thatha AK njalo ebotshiwe dubula captain kwalapha like we captain mhlawumbe lechalo legoshita yena abadle bamdubula wafa uteze dujuliwe laphana kwaba lomsindo ngale thina amabhareki nama troops sihlalele zirelaxile kwaqalisa ukugijima lawo lapho ubale kukhayela ukuthi ubaleka nobani sabaleka saphuma enkambeni kodwa bazozincenga basibiza sakuyela futhi enkambeni kokuqala bengakakhulu lathi basithathele ibhobho tese basithathele ibhobho wasela ukuthi hayi undoda lo esimbuleleyo besimcabangela kodwa nisuke wasenzana wasedubula so ngokunjalo sasuka lapha lathi 31 yethu lana yatisibando basibizela nga igenge yamenenge sahleza i32 sesifike 32 ke sahlala ngathi lapha nawase ngo83 sahlala mina ngathi afika wajoin isikolo ngivele ngathi umuntu enthanda isikolo kakhulu ngathi join isikolo ayenza grade 6 battalion yami yabiza double play Mathebelend mina kambuyanga asale esikolweni kwase kuzobuya iorder ukuthi inyanga Zimbabwe Nation amlela integrate ya train ama British kodwa ama British bayibesibona bafuna abantu imhlobo abafuna ukutrain amashona kodwa abafuna ukutrain amandebele ukuthi funa ukutrain unity lemhlobo yonke so kodwa ethu yiwe service just entinyanga kodwa advance party khona ngathi in fact ucommander wadla wathi abantwana besikolo advance party khona lenyanga hey thina thatha ama-poaches manje thina abantwana besikole labo teacher khona lenyanga hey sithe siyafika inyanga zathola ukuthi ayikhona amadoda lana wadoda la adligaga vele ukuthi nje vele ukuthi ungene egedini so ubuza udrive ukuthi wena ibizo lakho mbani ethi Ncube umuntu ehluleka lokubhala spelling sika Ncube ethi Ncube ethi yebhala Ncube awebhala sangena hey sithola ukuthi ayikhona amadoda vele adla kahle kitchen kitchen lapha sesisarendile imbhobho sesisarendile amani bayoqalisa indaba msindo bayethi yaba nancanca bawuya nasi nje munozibona hawu sokuthi wala but nasi munozibona abafana begadi bari kuwe wathi bayephuma isiya kuma central sokumnyama lapha sebebuya emabharekeni sebezosibuza okatirena kuphiwa trena so thuselwa first days thuselwa second days thuselwa kokuthi withdraw back to our British ekhaya lokho yakabuya sabuyela enkambeni sifika setshela mayibo hey madoda phambili ngale phela sokuyilahla sokubuzwana ngale phambili ukuthi wena watirena nga ayikhona lapha ekhaya wale back yebo phinde ukuthi wena kayibuyela nini advance party yana sibuyela sithe sibuyela manje mina njengoba ngayimuntu engisesikolweni ngihamba lamabhuku ami labo teacher bethu ngifuna ukusala vele ngizibalela ngoba ngale camp 1 kukula gates asasebenza babuya sithe sefika enyanga khonapho sesifikile enyanga ku10 offices yakona ku camp 1 mothetho afuna British abebuya besithi the guys from 32 sebesithi yes obesithatha island rover sithatha sonke sasafika apha enkambeni sesifika enkambeni kwenzwa i-handover and take off between amagugura la the National Army umlungu wabe sithi who wants keys as amari ngamende wabe nchikele keys makhiya amari so yime ngangcinani impopho so lapho kwavuka khona umsindo lami lamadoda lawa lezana zizithombe zami zezindebele zanzi zikwazi wethe busuku kwethuselwana zathi za advance zaya le training center ngasala lapha ndamajiteshini lapha laba amayongani bami kodwa labo bayebesijikela lapha sokunzima bekhomba ukuthi lana yiwa amachiwachiwa chachiwa yilabo kwakuthi weekend manje lamajida ukuphuma enkambeni bayiphuma amabhasa qala kwebhalwana amabizo egedini so mina ukubona ukuthi mina ngavela ngebhalisa lapha ukuthi Ndlovu mphuma la majida vele kuphela kwami ngabe ngibhalisa ibizo but amphuma bona basebebona ukuthi uDlovu lakaphuma ndengaphumanga akazothi ngaze ngivela ngaphi lapha kumbe ngivela etoilet ngathi bala lokho kulapha kujimisa ama prisoner amaswethi lawo yokuchiwa athi kona kokusaluthana mina zange ngisalute kumuntu lokana ubona kungikhangela so azikuthapho ukuthi vele azothi ngiyadelela plus vele awazi so tamponi
kwabe kuzithulele kumuntu kanti kumakile athi kwambe vele kwasokungaforce kusadliwa bese thatha mesitini yamsensi yaphaka ekitchen manje lapho kuko ephaka amakhiwa ayevele chiyo kuka amasivileni umuntu lona wesilimo unyawo ikhula fika ngithola upakela ama-arapile phana sepakile useditshi inyama ngale uthi asesiza lapha mina mbengivule imbiza ukuthi umdalwane ebuya senzani emphakuleni arapile kwala ukuthi kimi ndiwani uri kuvhura poto hayi ungambuza ukuthi ndinani ndikuvhura poto ndinonzi ndlovu ka kwakuthi ndakusunga indaba kwathi ukayisira masoja apha muti shonga urayo base resere ushati kude hathi awumkano yesayizami ndicela ukuthi ngaba mntaka kwathi mdala ndathi ndakusunga dijira abandijira ngahle ngabotsho hathi ngabotsho sembotshiwe manje sihamba sisiye kadroom ngahle ngakuthethisa mina hayi ngikwazi ukuthi vele lapha sesiyachayo athi angizange uthetshele nje makutshela nje ukuthi aliyazi into eliyenzayo ngoba angokwelwa lami mina ngilisotsha uthutulwa lami ngenza idistant akuthetisa athi vele ndani into eliyenzayo vele stupid kwathi tawura zvesi tawura vele thetisa safika ekadroom tasifika ekadroom lapha ngathola okunye ufitshana sokolesiqwanga wayithi kwakuripota kulwana wesiqwanga kwakuthi lapata munhu uyachivhura mapoto kukitchen manje pandi imvunza anonto utsazwa kawanda lokana akuzange utshele kumbuza wakundithela isibhakela kwakuthi ndizwele abithi ndizwa sukela khonapho ngahlala manje sumduli kwabe ngisearch babethola amakhiye amari lana hayi lapho bathi wena amakhiye amari enkambeni yethu umzipha indaba yene kamzani ngathi hayi abaningi umnene amakhiye unganikwa umlungu babethu ucabanga ukuthi stories labelunga sisasi kusukela khonapho kwakuthiwa nyabhanishwa nhlatshiswa phansi ukuthi bayapasine imsoro bebhode emuva ngapha bengikhahlela bendluma abanye bebambe ngapha ngikhale njengendlovu benyakale bathi tawule maktem hey bro wami bangishaya uyazi bangishaya ikhanda laba isipatala laso webbing belt lena aqamukele ekhanda bangirikito chombathe sebediniwe ukunchaya bese ngishayisa ama-prison bengichiya siyatshela ama-prison ngathi ikadroom yangikhona vele ledoli eliphuma straight kuzoba ledoli libhoda ngaleliya ejele makwakuthi buda yenda ngamela bhizinisi lodwa ngiyende lapha enyakhona kodwa ngiyende mbona vele kangisafikile lapha enyakhona bese fika phela kuma-prison ngathi umprison bamtshela ukuthi angenzeni angithele impama befika kumprison yaphana besithi kube kuthi mdawurele ngabe mdawurele ukuthi ji kodwa mdawurele ukuthi batungamiri bawanda ochasibiwe kutevera abe sithi ke kuye lwana umuntu batungamiri bawanda nchasibizwe kutevera obe ngendika mpama bo abe sithi ya bawusingatshatwa sibizwe wekutevera mindiro nonoloka obe ndithela impama hayi azange ngewe abesuka phana kwabe kuthi hamba nthemba ngathi mphuma bahle bakhiya umnyango ngoba ngaphosa ngaba i-distant kwasala so ukuthi ngihlamuke ngahlonipha umama kuphela ngikhaya ukuthi vele ngavele sengikhaya ukuthi ngijabulile lokhu kodwa ngabona ukuthi from recipe ukuthi uzoba material yi-one vele ngabona ukuthi angisoze ngiphumelele uyazi ngithe siyafika ebharakini ngandlala lo muntu indoda owayithiwa ngubani kodwa ngudziva bona shoneni wayelo mbheda ngapha mnami abe ngifika ngihlala phansi abe ndidziva udziva ungangena ngabo 6 kusachawu 8 basebenyekile ngathi ngamfuna kuphela u-38 ye bese mtshela ukuthi uyabona abafana bakini ukuthi bangenzeni bese ngiyakuthunula ngalelo kuze amarin thathi gun vele ngabe kwaze good gun vele ngazadlula ndubula ngalelo kuze kwa-arabi udziva uyazi ukuthi udzive wayaluphendula ngakhala uyazi ngakhala ngazaziduduza ngoba bahle bantshela kona pomphuma bathi mfana noma ungasuyebuya limeja wakho vele salingenisa lonke la vele azange ngiyiripote leyo ndaba ngasithulela but ngangibabophela umoya ukuthi laba abantwana bensake sadibana ngangake ngiphiwe order ukuthi mba-eliminate angizazibulalela but like azange ngidibane nabo
Nathi ezinhliziyo embuhlungu lapha ngikhuluma ngapha. So wahlala inyanga kwaze kwaba. Hayi suka lapha sebenchayilati. So sitheke over ibhesi bona basuswa. Phela zange ngiri. So wake ngama RPA. Egugura. Amagugura wona ngikho kodwa kwase ukutrain second battalion i-second brigade yankhona le presidential guard kodwa babe ngabe previous. Hey, hayi labana abantu bangisondisa mntaba baleba. Bangizondisa ukuthi bangisondisa ngathi ngasala ngala choice ukuthi ngenze njani. But hayi asithuthisa asingalabhekisa i-training ama-British ayela ngaziqolisa ngaxola ngatraina ke sayenza regular yami for 3 months saqeda ya sebesuka lapho sesibuyela ngapha enkampeni wazivuka umsindo manje sesithi mina sengibuyela esikolo ngathi ngesizwe ngathi stage isikolo siyalele ukuze amajita seyala bona bochef bami labo sebeyala bathi bona sebefuna ukuhambisa abantu abangafundanga bakwazi ukubhala amabizo abesethi hey abafukwazi ukubhalani amabizo abo khathi amiyathi umuntu akwazi ukubhala ibizo lakhe tipo ubhalisi uvuka umsindo mina ngigijima siya kuma-teacher ukuthi sebefuna ukusicosha esikolo teacher buya ethi awuncube ezolwela wathola vele mvalela umeja sathi apha komana mina esayivote efuna ukuthi endivide endikelele amacala avele ngani-serious vele ngabuyele athi ngiyakhuluma lelezo zakhithi zathi hayi wena ungayenza umsindo ngathi angakhe ngekele ukwenza umsindo mina lami lelizwe elilwela avele angezwa njalo angahlanya umethi nani uncube la uthe buya wabe ngathi ngesemtshelile wabe buya kukhamba komanda wathi hey ngizodinga abantwana bami besikolo wasithi hayi ncube dasishita kuyisaba basingakhona ukunyora mase wathi hey asifuna abantu abangafunda thina sifuna ndlovu abantu abafunda isikolo obviously thatha abafunayo phuma esikoleni so ngachaya ngesikolo sami ngachaya ngesikolo up to grade 7 sevele semfunda phandle ngihambe night school babe sayachaya kona eMozambique abantu abayebalimala ngazi ukuthi kwenzakalani babe bezobuya ucaptain ezosithatha alomngane ukuthi awupepe bezosithatha vele saphiwa 30 minutes ezokuloda bukitbeki endemoteni sebesichayisa kona sifika ngale advance manje inhlanhla ngayendayo so eMozambique lahlala isikhathi singaka eMozambique vele eMozambique saqala ukungena ngo-85 sasingena twice per year lapho masikhathi kungesezophuma ngo-90 nge-ceasefire eMozambique khona basokwenza siphume nge-ceasefire hathi okwamathanga hathi kwakunegotiate la umathanga le Frelimo omathanga kwahle kwathi khona kungabona nje amaZimbabwe kuma-peacekeepers kwadubula ngoba sasikwenzele so ususuke eMozambique anjusela u-ana vele mana nje khona lapho lokho esaseva sathi Mozambique ngibuya ngapha khaya mbuye sendlani njekwelanga sonto ndiyafika imoto isima ngandithanda ukubala bese siyathenga newspaper eradi bembona uKennedy Gumbo mdala ukupharethisile kwamathanga e-1 commando ngahle ngatshela abafana ukuthi this is the command emfuna ukusebenza naye lo ngambona azange recruit ngathi lo nguyemfuna ukusebenza naye and for sure ungayindawo ngahle ngayitholile ukuze message ukuthi akufuneka ama-commandos ama-volunteer ngabe ngivolunteer kwisicommando asithe sifika ngale sathola hayi khona mdala isicommando training yangikhona is tough and rough sasigijima sithole amaloko yazi amaloko ziyazifana ukuthi imanda zendlu sigijima sithole i-training yangikhona sagijima 1 week sagijima kobe kuthiwa kabe wafa ya siyawafa eKariba mina sithe sifike emakude ngahle batshela abafana ukuthi mina sengibhasile ama-76 bayo laba buka-86 Ate batshela ukuthi ntatopasa kabakumana bathi hayi man wapasa seyi wathi ntatopasa kayi wathi seyi wathi mina ngitraina emagojini 20 kilometers away from Zambezi kuZambezi side so ngathi wena otraina uFred County lami sigijima egojini ophumelele wathi hawu lamanga sesiloke sahamba siya kwale wafa semotweni abaye bemile abekhomanda besithi black sheet lihamba lemile everybody down 20 12 ade qala ukubiza mina isilogani vele abanye ngathi babengangazi babelalela isilogani change isilogani change isilogani baze bafike enkampeni kusukela lapho athi mina vele ngitraina emagojini yimi ngambiza isilogani ngasiba ngonumber 1 2 3
futhi ngangabi ngu-number 1 ngangisiba ku-3 or 4 vele ngiyazela ukuthi yime ngasithi slow down, let's move, sengicontrola labo instructor. Vele it was super intense. Suka lapho selection yankhona it was 21 days, no writing, no sitting down. Uyabugijima mdala useqendaweni ezingaka, go this way, come this way, uyabona kanjalo abanye kuyapanishwana kwezwane, but yayi rough and tough training for 21 days selection. Suka lapho liya survival from Makuti to Kariba, 100 kilometers ngenyawo for 5 days, which means per day uyahamba 20 kilometers. Irration, no beef. Usibona lapha nasesiphiwa ama-dog biscuits. Ama-dog biscuits le miss meat. Into esasiphiwa ayisawuthi ungathatha as many as you can. Let's dinner 20 kg. Iyabila. Lo mpopo wakho umkhokha vele ungadobileyo kodwa sesilabantu ababesikhavile. Vele ngathi asuka labo afana first crew naleka hamba la first leg ango number 1 T46. Phela ngathi mina vele ngikwazi vele ngahamba lo uma wangale vele ngikwazi lama temperature ngole vele ngikwazi. Second leg siba number 1, third leg number 1, fourth leg number 1, fifth sathi sifika lapho ku 50 manje. Sifika saphiwa iti elokwi 1 slice. Ubona ku slice kumchina kwanga. Uthi ungathi soyilanga uyalibona. The tea engaka but the EFT elobisi sabe baye uhambeni lapha lamajita la engahamba la amacommanders atlathi wena lapho mase yakufuna vele wama switches wafuna babe nikudla khona yali mphambili. So I was kept strong, but amathuthuva ngaphansi konyawo mntababa yazi ama blisters kwakunje every space. Sitasuka lapha lapho bethi basiphelekezela sesilanda manje intaba yankhona le 3 phases, le first phase, second phase, ya 3rd phase yasetop. Kodwa ngenxa ukuthi thina sevele siphambili bahle basitshela bathi hayi ngashona qondane straight. So sikhwela siphezulu kwentaba le siyazidlalela. Kodwa sazoza laba abayemuva kwethu bathi babona izilwane kwalapho thina sizibona izilwane. Wayedingeka ukuthi T46 ngapha kathi lesilela intaba sifika manje ngolaba bese siyafika khona ku last leg. Fika lithathwa 7 kilometers stretcher race bayakwanisa ukuthi bangabona ukuthi kulobhawu laloko okufishane kabafaki lokho kungotikinini hayi baluthola ubhawu D stretching bethi kayikephe. So thina sasidla ithaki yokugijima ngayo lapho lapha sigijima kuphanda vele siyabhawu vele siyalo ukuthi siyathola ubhawu siyafaka stretcher la set prepare to lose besimlose thatha okuncane sifaka sidla phansi. Siyabuya ngale sisipasile. Safika lapha. But ukuhamba kwankhona mntaka bayisithwe. Salala suku bonke izilwane zisilandela bedubule emuva. eMozambique ngalimpi vele lokho yakhala kuyalwiwa. Kodwa thina bese sesikahle. Sese training sabe ukuze i-training command ngaze mbona ukuthi kwi-fund kwakungasela surprise ngathi sesihamba sibaningi. Bayihamba baningi omunye anyathela ugodo. Bayuma paratrooper kuma commandos. Sesihamba vela kulamuntu onyathela ugodo. Kulamuntu wenza ifani ngoba uyabe sesabela la impilo yakhe. So everyone be alert. Njalo highly trained guys. Sesiqeda training. Sesiqeda training sasidla amakhampani aphiwa amakhampani ayi2 ukujoin. Kwalesi company big company big company yayama heliport. Amasutha lwa helicopter le ngema paratrooper. Join ama paratrooper. Kuma paratrooper bayebetshela bethi yebo umzimba wakho uqinile kwathini hayi lalela ngalokho lapha ngale babesithatha bayafika baqalisa bekulalisa kuhle parachuting awuyiqalele phezulu uqala lapha phansi ku ground check ground training up to such that siyengena kufeni yabusiqa phezulu kuya ngefeni kodwa kwento ngakhona kwakubisa nje ecage kodwa kwesabiza ngoba uyabuphuma uhamba intambo yebingaphe emuva ukuthi vele kufanele ukuthi kodwa kwampana lapho uphuma uyaphuma umuntu ophuma every machineni uyabumakwa futhi ukuthi uphume kahle ungaphuma kahle bakutshela ukuthi buyela wena uphambanise lapha uphume kahle uyamecelana so lapho ke ususiyanga ku life aircraft I still remember nge first day lapho ngaphuma khona ngazwa ukuchaya umoya lephezulu kweqanda welo moya we-free machine up to the free machine phela kulomoya omningi ama-twist abekhona so uyabufundiswa kick ama-twist out of the parachute then ngaflya kodwa kwathiwa lamo
lokuzeni exit yakho was good, flight drills good, kodwa landing kodwa kayibonakalanga. Uyabona komuntu opasi. Check first, second, third, fourth, fifth, ku-7th manje. Lapho kwaphasa kwaba le disaster. Sasiyenza i-night jump. Night jump baqale bakufundisa ukweqa uvala amehlo so ubotshiwa amehlo so bakukhweza kwinto ukuthi awumaye ngatosi. Okwenza kuyi-round sokuphezulu bakuphakamisa ukubambe. Bese kuswinga so. Commander bese sitsho ukuthi ufuna uwele ku-right at the front or left or right or back landing. So yena ngakunikeza lapha ukuthi uwe ucimezile hayi lapho kangiwanga kahle. Kodwa ngase ngisiyangaphi sisithathwa ke for night jump. Physically ku-night jump endaweni ongayaziyo. Hayi mengamphambili eminyango konke was good, aphuma kahle. Indaba yazoba senku-3 level. Ngabona isihlahla zingaka so kade inkalakade ama-big trees. Mina ngicabanga ukuthi njengoba kuyindawo zokujika abantu nje ngokuyisihlahlanyana ngabe ngidonsa ama-wrong lift ngadonsa emuva. Hey okuyi-parachute kwahlanya kusiyala mpanza kwathi kafika la kangephuka kodwa njalo bengaluzwa ukuthi lubanjwe inkantsho kodwa hayi luzwa ukuthi lu-right. Hayi ngitshela umngane wami ngathi omunye abuye bese omunye abe lo muntu wakhe phansi uyathi indoda kunjani indoda tshele ngonyawo lolu wayithi waphuka ngathi hayi wathi wabetshela. So sesitapha sigijima thina sikhulayo siphakathi kwesendawo athi vele yime ngokhomanda busy slogan phakathi ngikhula until ngathi sokujumpa 7 kokusele sasijumpa 10 jumps esi11 ngepass out kuthi kwakusele 4 jumps. La manje ngabe ngijumpa kahle siyajumpa last jump enkomo life parachute sesinikwa amabheje eparapet baphinda basithathela ngokuthi nasezingama-cranes angamakomando bathi haya ala ngayiparallel yajikani siyabona amakomando siyayiza macala ngawo lena sasiphiwa amabheji. Ngakutshengisa futhi la thesi into engikhuluma ngayo ukuthi ngikhuluma ngani ifoni yami yeah. So ngabe ngiqeda ke parachuting yami suka lapha ngabe ngitheze vele siyajoyina ama-commandos ngaze ngumparatrooper commando opleke paratrooper. So angikwazi ukudlala wonke ama-rules esicommando ngikwazi ukudlala futhi lani parachute ngiyithandela ukuthi mina ngandivile ngafuna ukuhamba. So babesithatha besijikela near the enemy kusuka lapho siya ku-enemy vele plaza lapha kuluya vele amasotsha ayazana siyasikelana khona ukuthi omunye oyazi ngcono nguphi le-service ole-10 years lonywana labe liphanika lwani 10 years kwesikhathi 10 years ngabulawa yinywana ngokuthi inywana labe lilandela ama-principle lwani umsiniya uyabe ngasalandeli esefuna ukuthi quick abulale kanti sewabulawa yini. So then uhlalela laphana usukeni lwa kulaphana ngifika ngo-19 semfika ecommando sibili semqedile ngo-90 ngathi ngo-89 lapho engayenza khona iphasayidi ngoDisemba. Ngo-90 ngahle ngasebenza ngaseva icommando up to 98. So ngo-98 wasusuka u-army ngathi sesuka ku-army sendiresigna kodwa ngikhetha ikhosi engifunayo. In fact ngithe ngifika ngale kusicommando athi mina vele ngumuntu engayithanda isikole. Laba nabayifandrilana ababesebenyalisa esikoleni lana babengasabi laba ama-commandos ayengasazi iskill sami ukuthi mina umuntu wesikole ngabe ngifika ngapha kuma-commandos esikolweni abe ngitshayijc ampasanga kahle kodwa ngabe sithi o-level kayala ukubhala but ngayivele ukuthi ngayathini ngamvuka ekuseni isesikolweni kwayenza-ke ngaba exposed endaweni eziningi ngasengumntwana umsotsha ongafundanga aze ngani lami okunye kwizinto sehamba emakhosini okwayenza ukuthi vele ngayenza a lot of courses yazi into eziningi even uhlaba umuntu injection now as a troop medic ngu-reconnaissance man ngiyihloli as junior leaders I'm a good leader lo C endaweni zonke eziningi above 50. So now sesipenda lapha wasuhamba kwami waqeda wasebenza kwezindawo regretting now impilo yakho. Yeah. Do you regret ukuya empini?
hayi especially lapho engaregret khona noma into banchaya lapha nayi lokana nje bengikhulumela ukuthi ngingakuchiyi ngoba ngisasala lokho endani lesilonde kwefuna ukuthi ngikhulumele indaba kusuka lapho sengicommando lapho engaqhaza khona ukuyinjoya isotsha sami ngoba kongasela into engiyesabayo ecommando ukucommanda nje major sasijamba la commanda ngiqala ukuphuma mina landela emva yonke into esiyenzayo ucommanda lawe benjani akula lokho nje akuyifana ukuthi abele kuthumela ethi hambani le nengekho hayi samba sonke njalo vele training uyazi ngaba exposed ukuthi vele ngase ngithola lama pistol mpikiswana lama commanders sidubula vele ngigudu shooting and ngangu sportsman futhi ngangigijima i 4.8 to and from ugqoke unumber 4 lapho ugqoke unumber 4 yagqoka full combat lamajambo le konke nje le element konke lengwane kodwa labele gijima as a team so mina ngigijima labafana abancane i-team yami ngandle mbatshele yimi commando ukuthi lina lapha sigijima alifisa libe semuva wami lifisa libe ngaphi phambi kwami mina ubit my size and for sure and for yasazi vele sifika ngizakutshengisa ama pictures senza amabili ukuze lemkhole lenkezo sasizithatha angathi ngiphuma abafana bakhala kakhulu bafisa ukuthi ngaphuma sengubhamen bathi hayi ndoda ngcono ukuthi ungaretire wena ukuzothengisa la ngathi akwenzi lizatshontshela imbhobho bese sithi ime ntshontshe umbhobho yena bese limbombulale samaseko kayala emoyeni yethu kwemngani wami soloze emoyeni ngakithi kuyamangasa singethe emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemngani wami soloze emoyeni ngakithi kuyamangasa singethe emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemngani wami soloze emoyeni Emoyeni